Adang hakini kisniat ni nakaleng dengi layo takalat pangin lek hang te po maulai kawai kisinong kaba mat ya kata kading kedo jong ka ti hakabaya dei bat kani nakaleng jong kinong maulai kila pensau yang ibat ban budin pat ya kani nakaleng dengi mentaka ki layo ban ya kedo ya u additional CE jong ka PHE hakaba ula pensai ba kumno nakaleng katanat kala sini kisenjam ban weng ya kini kicing TKA ka ba nakaleng jong uhi udan bertensau pabahaban ya ini abangi hakani ka kubwa Hoi ngala I ka kituki apa newspaper di kenokong ya mulai te kadon hi ka jikerdo ma nyir itip di department di ba intip ba mulai ka yo hi tang arsen chitiu gimla penbiang hati por jaga iyo te menta la nakan ka fees fee ila aleg ni pai thamai menta gi ai pai kaleng ka snong mulai kala jandap hi ha mulai especially ketika zone 8 makla te dengila ban pop extra na po mo plang ni fees 8 fees 3 te kapsam sho ban pom mi ko po fees po ka treatment plan te kan misam sho hi lain no sang te ki pai ba ya chapo ka dispensing system chapo ka Shillong area te to ka dak simpor te se bangi yo extra hi ko nang te na po mo plang nila ban plaj kniat amount chapo mulai karang ba kinum yo sho tang arsian sitio kinyo kambon sin ka sitio ye sakwiru gin kliang no upai uba wanang ni po assembly uba ya chapo ka mulai moro sakatap mulai moro utu gin replace no ngila apan ya ka tendon ka joint inspection ba pluli gin yale ada ban replace no isi pipe lai tenang takada kani gadi ka we bagi kwa ban li so tu pipe de nang yo extra insyaallah ka fee ya ka bangin pom ko kanum samsu apa treatment plan ini pria hasi pipe barem te tanggal mulai ni replace ni lawan pada mulai tip kibiri ki apply na ka department but I house connection kawi kata bun sin hi kiwi snong ida I house connection ki IT form sekira ba snong si ki recommend maki ke department hi sa IT isa pasi bisa isa water tax security visit isa connection jika dia mulai pot kam tip ba ki form ki jupoi ni apa ki ba apply ki jupoi ni apa ka office lani la ki poi po office ru la kila apply teng ru beli kimyo na ka tip beli te ki nok sok ki la kila apply de kimyo si tip ya kata ka ayu ke la da juan kata ka ayu ke jikeli asyo asmo ba ki nok sok kimyo so andre ki la ju apply ni ando kimyo ni yo kan ya pinker ya mulai bro we ni ka don lai mentang kan Kau kebentar kalau ngutang itu mulai kembali area pring mulai syua. Kaba coverage naka GSWS phase 1. Bakover naka GSWS kini kiliang bernasihat te yang nasyang sulok highway gitu. Iman nonglum ndak kayo hanjat kinang kuar hadin ki jorong have itu itu te kimendan GA gitu kita tiyo malakas ni. Kiliang giba sim GA kadi kaliang naka top joka moro. Sakiwiru po mulai kiyo ni kiwi susu kawe ha salang kawe ki yo na po kidan ki sa ki youtubers iba kum po modat baki bayo kalian pata sok kron kumta ter kidan hi ki sus kiba ki yo so ka put mauri ru na pat baski po pa i ka drilling hi artli itu gala la pa persa la na po di meeting nyen ab ka sanction ka to sakawai pat ngalong kamulai mongyong katu kam hab coverage ng GSWS rementapan gila assumption de skim la ang tri sha shat kabadi de skim ka GGM sakini giliang sani po mulai ki mulai makonro katu makonro yo na GGM mulai kam yo na GGM bakala kuntup na sani po lang mulai ti gidan ki spring suzuki bagi asto supin long sa moki mosot tawar itu hap mulai ni ento ki hak syok to kita ki ibarat intervention bagi le kan masya Allah ko ba ngai pini mensua kalau ada ketika kadang ke scheme apa central government ke ba 100% ke central government ni ibu ni sustain ni ki sos itu kalau aslam ngam tip syok i long kumno ki infrastructure to tambah yang mentahi naka ya kapi si department hi mentah i-sustain with nila asang gidi Jakarta kita ki measures bagi sustainability kalau berkait taksi plan